Git, apa tuh? Tos serba nu anyar di soreang we. Rame sih eta gitu we. Emang bener rame dah. Ting nu saha, da cenah aya bejamannya nu haji-haji ting haji saha. Nah, tuh Ji, ada heman gitu ciga kuda kerbeger. Mang, dengan anu Pak Haji, wat rame kieu viral IG oge euy. Oh gitu, lu Pak Haji? Saya Pak Haji, eta bisnis, bebeldagan gitu. Tapi aneh teh Pak Haji, borolo baju lama, tapi tengah ngomong Pak Haji. Emang dicalan baju naon eta ya Pak Haji? Nu balek sih. Nah, ada orang teh jualan baju tidur, baju daster. Aduh, Pak Haji, paingan atau lo baju lama tengah romong dagang lagi Pak Haji mendingan baju tidurnya. Oh gitu bener. Terbalik si Haji mah, jualan teh baju tidur. Mang gitu, terbalik belah mana si Haji gitu. Emang aing salah jualan baju tidur? Emang salah belah manana emang? Nah salah tuh Pak Haji, matak tengah romong oke da bisa udang baju tidur dah. Kumamun udang sadarek meh pendek. Astagfirullahaladzim. Hese aing ngobrol jeung jelema susah mah. Ma aing lihat tuh duit-duit aing jualan-jualan ma aing ngarek kumaha oge. Balik aing. Ah bener Pak Haji, usaha makan nu naon nya nu penting mah duit teh Pak Hajinya. Punten menawi 100 Pak Haji.